creative vision here to te in the vai in che be ve ole thum kar chung rong ta ji secretary chang lang sa zo te lo clear ho o long tai ko puya chen in nei lo te ta na chen nei in sak na tu ruwa man na pom ani Central World le yang kong pui zau na tho mek an dik long ta ji sik je je bi ana pang khe sa le panga zia lu ani to long ta ji sik chunga zirna ti na son na ma lang na to kan na nei ani long ta ya voi kan nan hindi device day man ani Matthew Sarlal din puya kania tuna chanchin kem chang zo ken long tai ko puya chen in nei lo ta na chen in sak na tu ruwa man na pom ani Urban Development and Poverty Alleviation Department noya City Level Executive Committee on day anywelem chuan chairman long tai borsa pu amos rivastava hoven ninga ning han long tai DC conference ola an thu khoma day anywelem noya malang na sang te an clear ho Hehu na hian de NULM nuaya malang na sang zinga kopuye chen in nei lo te ta na chen na tur ro man sak na tur scheme of shelter for urban homeless SUS chu lu zo ka clear ho ani a hero man nuaya hian Christian Hospital long tlai rama project cheng noi somli paruk sing sari sang ko zaruk manga sak tur patient attendance shelter atana plan and estimate ro man na chu pom ani Central World le kong pui zau na tho me kan endik Central World shoi tu te chone lai ni khanam present pui si vanor wat pui hovin kong pui national highway zau na tho me ka company ta na tho dan dik lo le ngai mo om ni an hriat te amhuna kalin an enfia national highway zau na tho me ka hian na tho tok lo vin nei lung pai da na fel lo tam tak om ni a hrian Central World shoi tu te chuan kong pui zau na thok tu company ho tu te shoi na hmunan enfia kong pui zau na thokal me ka hian leivung pai da na fel tok lo leivung pai na tur hmun spol beng ni lo kong sirem chang leivung nor liam mai anna sa le a heng leivung a pai na tur ni lo wa pai hian ram le lui dung na stakina te chiani ti Central Weather foi tu te chuan an soi ei mai ba ka hian kong pui zau na tho me ka lungrem retaining wall siam te chuan man ro man le siam da na du thu sam lo ba ka heng lungrem tu te hian lungrem na turata na simen an don ten thal routine ti a huna atak ngei nan fin fia ngal bok Central World present pui si van rot pui chuan heti anga ram le nam ma so na tu ro king tu cheta ka tho ani che pui ti thu soin Central World chuan fia mai hi du tok lovin a tu lang le theina chin a chaktaka malaka a thatheng bera kong pui siam ani theina thei to pa chho sui zel don ani ati kong pui siam na to chu chaktakin kal sen du thu le chuti ro chung kong pui siam na tho awanga kan ram le lung le khomolin na taka tur le ani dan turanga na tho ani lo chu Central World chuan pui ti na du lova a thei ang angan en sui zel tur thu pu se fel ming thanga Central World General Secretary chuan ate bok Central World shoi tu song kong pui zau na thok tu company ho tu te le an hnoya sub contract a lungrem le hadang thok tu te chuninga ni kan Central World office a ko khomin in biak nan nei pui nga la kaladan multimodal transit transport project na thomek po amuna enzui nga lan tum ani LADC Executive Committee chu khom chuan LADC noi VC member te chena in House 6 ola phalsak LADC Executive Committee Chief Executive Member pu Vizir Sang pe shuin noi ani ngani khan CM's conference ola dan chu khoma meeting tu na lang sar zol zinga LADC noi village council member te chu an mani chena in an mani lo lai chu House 6 olan phalsak ani LADC Executive Committee chu khom chom Bungtlang South and Village Council tinan dialangin ang koming Bungtlang South an chu Bungtlang South ti thlagram ti ni in ngeng pui kai farmer producer company in sit kam demonstration farm mam puiram atranga hectar lia za pa siam sakturan di na chu atupunga ram ti sakin na ye concern department in terms and condition te low siam sen tibok ani solid waste management chungcha mlang na kalzela LADC fish strong le LADC bo sai pui pung khom na reng a plastic siam botol man khapni se ti ani a LADC golden jubilee den chana volleyball tournament bo sai rem ti ani a Long Tlai 5 Primary School chu Council Veng Primary School 1 ti athak rem ti sakne in LADC noya law committee mumal tak din ni se meeting chu an ti a law committee secretary tan joint secretary GADC ni se atibok ani dananga middle school din phalna deal school pasari te chon dialangin rem ti sak an ni a primary school din phalna deal school somni pani te ro huna zir chian phot ni se ti ani
Longkai District JJB ana pangke zale panga zialu ani to Juvenile Justice Board JJB Longkai chu pila tan siam principal magistrate hoin zirtom ni khanan thu kho ma he thut kho ma hian case pathum ngai tua ani Longkai District JJB ma tangin ke zale panga zialu tonin chanchin bo sei lai thleng hian na pang pani engkol lai an nei mek ani Juvenile Justice Board JJB hi Longkai District kum sang ni le som pali khan kalpui tran ania na pang kum som pariat noi lam dan kala che dan bo che te chung chang ngai to tu bernin na pang te chung chang hian thunei na sang tak an nei ani tundin hmuna Juvenile Justice Board JJB Longkai hian members pathum pila than siam hi namte principal magistrate baka member pani pila din moi le Dr David V khiang te te anom meka tin District Child Protection Unit DCP Watrangen Mani Puibom Turin kela lian tuang legal kam probation officer ombok ani Longkai District chunga faina be pui thang na tur swachhata hi seva sang ni le som ni pahne bultran na hun man ani India ramin zalen na hukum somsari pangana lomna azadi ka amrit mahotsap kal zela faina rongbo na niti thupui manga Longkai District chunga faina be pui thang na tur swachhata hi seva sang ni le som ni pahne bultran na hun chu ningai jingkar khan Longkai bazar ve ngai re pakim huna man ani Ehun man pui tu lai automatic District Council la sanitation changtu duty member pula ro pui chin za chuan faina chungchang ase sarkar department sang te District Council lam thunei tu te tlomngai polem pui te tho hawa tul tak zet ti soin changtar teril ruwa faina kongan mo phuna san je tu nge chula wangin fai be pui thang na konga school na pang te po atam thayang ber in nam hlei ti ra poi mo hle ani ati Ehuni PhD Longkai Western Division Senior Executive Engineer Natural Zaisi Chuang Kai Shuayen swachhata hi seva malang nom zia le bai pui thak ani dan tur soi fia mumal lo taka bol ho the thang le plastic the thang mai mai ram le lung lui tu le bo ro ti bol la dan le mishing ta le nung cha tan kan tur dan te a soi fia bok Ehuna Longkai District Bursa Pumo Srivastava chuan swachhata hi seva sang ni le som ni pani faina bai pui thak chu hona ni thu puanga faina tu chaking a zerlaina pangta kong zora li tur cha veliam ngal ani hemi nuyan zerlaina pangta chuan faina poi mo zia tlang au puin Longkai ko pui chung kong dung an fangzui ngal ani zu le hom laka zerlai te ve nim ti thu pui mangin state anti tobacco day man ani National Tobacco Control Program NTCP Longkai District Board sayin 9th Mizoram State Anti Tobacco Day 2000 ni khan thing ka dai Longkai hmuna man ani State Anti Tobacco Day hi kumtin September ni som pakhata man thina nia kumina ro chung rem san zong na wangin September ni som le pahnia manania thupuya zuk le hom laka zirlai te ve him ti chu man ani ehun man nei hi dai principal Anti Tobacco squad member pi nguming le ni chin za chuan kai hruain an institution na Mizoram State Anti Tobacco Day man ni chulong mati thu soya dai ta zirlai te chu na kin loka zirtir tu turan la ni awangin zu le hom laka zirlai te ve him poi mo zia an lo zir loka chula ni atia dai thuam chunga zu le hom khokhi thlat ani thu tarlang bok NTCP District Nodal Officer Dr. S. Thaji chuan Mizoram State Anti Tobacco Day pualhian zu le hom in taksa hong theidan la mi man le chung kwang hong dan te soin zirlai te chon ru siam fela zu le hom laka filim tum turin acha bok ani heuna hian dai Longkai cha zu le hom ma filim zirna in Tobacco Free Institution a puan ngalania Longkai hian Tobacco Free Institution a puan to zirna in somo oma heng institution school campus chunga hian mezia zuk phalani lova school atanga fees zathum hom chunga zu le hom zor phal ani lo bok Longkai District chunga zirna ti ma son na halak na tur hon na nei ani Longkai District chunga zirna ti ma son na Longkai Bursa Pumo Srivastava le officer te malak na a edop a school project kalpui tur che zirtom ne Longkai DC conference la hon na hun man ani Euran District Administration Official te ba Education Department ma thok tu te som bik ten te la e project kong tu Longkai Bursa Pumo Srivastava chuan School man Education Department atanga malak thei bak pi alama District Administration atang malak pui ngai thil awm chin ti soin adopt a school project to school in Harsat nan to le no mote zirna ti ma so nan thil chu sang hriat puya chin fel sak le an mo anga kai hruaina thuron le tan puina pek theina na ro man ani thu soya project en chin na turatan District Administration Officer te nang kalpui phot tur thu soin school man ro le bong ro lama changka na rengot ayen zirna boruak thala thiam na tak tak om theina abul thut atanga ta to la manak chawani tur thu soi
Heu na school adoptu officer ten project kalpuyan tumdanan so education department trong official kalten project kalpui dan tu rot na le ngai poi mo zo an nei te tar langin soi ho na hun man ani bok he project bulletin nan hian district administration trong official pariat DRDA project director additional DC election officer SDO sada SDC BDO longtlai superintendent le SDC 10 longtlai ka pui chunga zirna in primary school atang higher secondary school thlengin an vil tur pathum theu ane dopa hengan school depa thian zirna konga man son theina zirna na ho tu lutele education department ho tu tenen thokovin athulanga ngai ven enzui le kai shoina pek ani don ani heng zirna in an than bik te ngai ven level zuina tura hian heng kong faina chungchang te man ruwa le bungruan nei that dan te tui thiang lim le faina le thiang lim na tan mo an nei dan te chu chun din mun te zirna le thiam na lam te rui lo HIV nun dan moi le ezuna chungchang zirtir na pek te zirtir tu le zirla tan school ang kal that dan te chu thur ding tu la ti an ni long kaya voi khatna national language de Hindi development ani long kaya vai khanna ram chung mun dang role national language Hindi device chu LDC hola LDC executive secretary pui chalrot ke mahawa man ane pui chalrot ke ma chon India ram shoi tu ma sa ten Hindi hian ngai pui mo le ti soin India ram khoila ya ko Hindi tong thiam ta chon har san tam tak an pum per thina ni ati a khovelom chung chon Hindi tong he bo mai don to lawa chu wa ngai pui mo wa zelai na pang ten na Hindi an thiam ngai theina tura zirtir na ur le zo zo kal pui turin zirtir tu ta chong hian ngal bok Eun man na hian Hindi device organizing committee chairman poi chilan moi chuan LDC sarkara hunan man chu vai khatna ni thu soin kumsang ka sakwa somni le pakwa September ni sompali Lok Sabha Hindi chu national language ta na rotna aluta kumsang ka sakwa somnga le pathum September ni sompali khan he rotna hi pomania national language de ta September ni sompali chu man chunjom zela ni thu soibok Eun man na hian LDC Hindi education officer puilas la zom puya chuan Hindi subject zirtir tu ta chuan kal lo ani chuan an class lak ai me dengin lak sak arem velawa mi poi mo tak an ne wangin in khada thayan ni lo thu soibok Rulo lord chomek anga lang le ado dan tu soi ho na nei ani Nilani han Longklai District Deputy Commissioner Pujans Mielung Hovin Longklai District Conference ola Longklai District chung Rulo lord chomek ni alang chungchang le Rulo do na kong malak dan tu te soi ho ani Euna yan Longklai Sarkar Department Sang official tele to mai po sang ayo ten tela member kal khom da chon Rulo zor le man khalo chungchanga Longklai District din mun soi hovin Rulo zor ti tlem supply reduction man khalo ti tlem demand reduction chiat na thlen ti tlem ham reduction konga malak dan tur rot na sang te an soi ho hal ani Sarkar lai pui ruak man na kut na thok tu te tran puina kalpui tur chungchang soi ho na nei ani Longklai District Level Grievances Register and Monitoring Committee under PM Kisan Su Chairman Longklai Borsab Pomos Srivastava Wen Toton Nikhan Longklai District Conference Olan Trukho Sarkar lai pui ruak man na kut na thok tu te tran puina PM Kisan hi kum sang le som pakwa tang khan Mizoram kalpui tranania he scheme nuaya inziak lut kut na thok tu ram nei ngei te chu kum tin bengkal tlangin tran puina cheng sang ruk tek thin an ne he thut ko ma hi Longklai District chunga PM Kisan kalpui chung sang har sada sang om ta thlir ho nein achin fel dan tur soi ho ania PM Kisan hoi inziak lut thailo zinga mi sarkar na thok le personal te zinga inziak lut te le chung ko khat atang mi pakhat ay tam inziak lut te pai dan tur te he scheme inziak lut an mani la fin fia lo te fin fia dan tur te he scheme hoyam thatna dong thei tur Longklai District ka kun na tok tu te September sa ni le som ni paniral ma PM Kisan portal an inziak lo kim theina malak dan tur te an soi ho ani Medical reports District Hospital Longklai District Hospital atung ka chung kon OPD in tir zong zong mi zanga somsari pasari ania damlo admit som thum panga omin enzinga som panga hina pangania now sen damlo mi pasari en kolla nei bok ani tung ka chung kon emergency District Hospital pantu mi za som patni an ani laboratory ate sang ti za sang kha zanga som nga ultrasound ti za mi som thum patni omin x-ray ti za mi som nga pakhat an boka damlo zai tum nga na in zai puivek ani Tungkar chungin District Hospital na piang sompali omin mithi pathum mi pa pahni le mi che pakhat an nei ani Christian Hospital tungkar chung kan OPD in tir zong mi som gad la pangan niya
ดำเราเอ็นมิสมนี่ปลีอมินเฮงซิงสมปกตินาปังอันนี้ดำโดยนัดจังชัวเตียมิสมทุ่มเล็บปัตนี่อันในบอกตรงก็ช่วง emergency Christian Hospital ปันตุมีสมปริยัตันบอกอันนี้Laboratory test strong tiza zale pathum X-ray tiza mi som panga noma ECG tiza mi pali anom bok tungka chungkhang Christian Hospital na piang le mi thi anom lava chanchin bo sei lai thlengin kapin ruak pali an nei ani LCMC and hospital atungka chungkhan OPD nentir zongsong mi zahi som riat pasari ania damlo in som luk pakhat omin hengzinga som ni pani na pangania kezol ti ke za som thum pakhat na yen tungka chungkhan emergency hospital pantum mi pakwan ombok ane laboratory te sang te za zaria som thum parok ultrasound te za mi som riat omin endoscopy te za mi som ni pakwa X-ray te za mi som sari pangala ECG en za mi som pangan oma hain te za mi som ni parok omin dialysis te za pakhat ombok damlo za hi tum som ni le pakhat na yen zai puitum sai le zai te na som palian nei ane tungkar chungin CMC and hospital na piang anom lawa mi palin hena vaccine pe kan na ya mi thi pahnin na ya chanchin bo sai lai thengin kabin ruwa kan nei lo ane POL reports Mesofit filling station na petrol ms liter ka cheng som pu pasai la pe som riat pakwa nin tungkar chungin liter sing ni la sang ni lo theng tharoma liter sing ni sang kha sari ral chuanin freestyle pek chua ane petrol XP liter ka cheng za pathum la pe som pu pakwa nin tungkar chung liter sing kha sang ni lo theng tharoma liter sanga zali som thum pathum ral chuanin freestyle pek chua ane diesel HSD liter ka cheng som riat pali le pe som pakhat nin tungkar chungin liter singa lo theng tharoma liter singli sangli zaria som riat ral chuanin freestyle pek chua ane Mavula filling station na petrol ms liter ka cheng som pu pasari le pe som riat pariatania tungkar chungin liter sing halo theng thara liter sangli zat ni ral chuani chanchin bo sai lai thingin petrol hilak tur nei lo ane diesel HSD liter ka cheng som riat pali le pe som pani ni tungkar chungin liter sing tum sang ni lo theng thara oma liter sing halo sang tum ral chuanin freestyle pek chua ane LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin erong bona gas bur sang khaza tum som nga lo thenga commercial gas bur som pani lo theng tharom bo etu bo sai lai thengin long tai veng pu ale ko pona te erong bona gas system mek nin lo theng le tura be sai bazar venga sem chun som tura ni yang tundin huna erong bona gas bu ka cheng sang khaza ni le som panga ni ya commercial gas bu ka cheng sang ni le zali som thum ani pati zong khatungkar chung long tai district ti tlang lang sa zual kan clear ho thei te chu ani